asumaan warroottan akka Najjaash haa ammallee waan hin taane namarratti hojjechuu jirtan tanajjaash barnoota isinii taatu waan biraa fixee mucaa mee wanni teetu naana dhoytu nadhay hay mee wan oduma akka isin dhoytu beekuutiin bira ture duraanis daawwattoota kiyya dhugoyyoo namni obsa qabaate ani fi murteessu malee nama ifjajuu na gooti malee hanga namni obsu takkaan obsi hanga namni firraa kadhatu takkaan firraa kadhatu kanaa ol ammoo obsi guddatee dayyuu sana godha obsi guddatee obsi daangaa dabarraan dayyuu sana godha baarnama yaman keessa dalagatee cabsee beeysee abbaa miliyeenaa ture nama san ammoo har'a waan hin taane mana galchanii kalee baarnama meeqa bira dhaabbachaa ture akka inni harka namaa eeggatu godhan rabbi harka namaa nalleen eeggachiisini inshallah guyyaan irraa kunis ni dabra jeetii yaada akka rakkattetti naftu bal'inaa booda jira rakkoos dukkana booda ifaatu jira cabsee beeysee ammallee ifa khiyya khaleetti rabbii khiyyaa waliin nin deebi'e jeetii yaada nama rakkadhe jee bakka malee dhaabbatu miti nama rakkadhe jee arraan tana isaanii waliin waan san dalaguu miti rakkoota nama hodheetumaan isni rabbiitiin ballobbee isaan garsiisuu ta'a bahar kaleet deebi'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyyaanis kunoo niin jira baharee isa kutee jettanii warri na yaadaa turtan na yaadaa jirtan niin jira alhamdulillahi rabbil alamin rabbii guddaaf galanne haa ga'u daawwattoota kiyya akkasii kunoo niin jira bakka tana saniin jiran juu khanfiraatiifis warreen na jaalattan na dinqisiifattanii fi akkasuma adawwiin baharis baarakka jiru haa gartu niin jira akkam isinoo nageenaaf qabdanii baganaaf jiraattan amiin allahumma amiin du'aa isinaaf godhu jirtaniifis galatooma ulfaadhaadha akkasii daawwattoota kiyya baar sheenaa yoo qabaate sheenaan inni qabu mucaa du'aa san ni kute seetiin kute malee ansila achi bee hospitaala dhaqa see hin deemne anka inni jiraatun seene dhawamee karraa guutamtuun see malee sila achiinii hin deemu haa ta'u akkiin an oggii seefi akki amma dhufe kanii inni Musteefaa seenee wallaanamu natti hin fakkaanne silaanii hin deemu haa ta'u deemus sheenaan tiyye inni hafee hospitaala seenuu sanii ammallee kutumaaf ta'a inni baarii akkanatti yaman gaddiisee deemuun jiru kutumaaf ta'a dhaadannaa takka takkaas eegas booda harkuttiin jira ka viidiyoo maree baar ilmaan keetii fi maalii yoo ati asiimii biyyattuu nu duraa baate waan akkas jajjaa takkaas numaan arge biyyaa miti ta biyyaa laaftuudhaawi biyyaa mi asuma keessattuu baar akkana yaman keessaan man baafan tokko lama awwaalu malee fakkaattota akka Najjaash irraa guuree fixu malee baar nu man baafanne yeroo fi baar ka karaarraa maqe yeroo fi malee baar nama hanqasanii baafatee as keessaa dhabamuu miti wanni fedhe san yoo dhufe itti qophaa'eetiin godheen beekadhee hidhaa ta'us wooma fedhe ta'us wanni dhufe sana dhufuu jeetiin itti qophaa'ee beekadhee waan san dalage malee akkanuman lafaa ka'ee jarjaraan waan hin dalagee miti waan inni irra deebi'ee sheena'uu miti sheenaa maleen godhe sheenaa malee waan san dalage wanni itti sheena'u takka hin jiru akkasii anaa ilmaan kiyyaa fi haati mana kiyyaatis achitti hafan baariyya mana akkana gaddiisee numan deemne ijoollee xiyyaas keessa dhiisee deemus akka maqaa qabutti hin deemu akka maqaa qabutti asumaan warroottan akka Najjaash haa ammallee waan hin taane namarratti hojjechuu jirtan tanajjaash barnoota isinii taatu
tanajjaash barnoota isiniif haa taatu. Osoo hucciiseeyis an sheenaa takkatti hin qabu. Sheenaa malee hin dalage. Kunoo Yaman eeysaa kaateetii eeysatti baarnama Yaman xarafaa xarafa beeku. Guyyaa tokko keessa baarnama eeysa dhaqee jiru kunoo. Raammoo ol geessi. Baar maal goonaa baar akkas goonaa baar maan goone kunoo. Ay amma godhaa baar yoo jaggartan. Baar Yaman biyya teenyarra Yamaniin beekan. Lafa Yamaniin irra beeka lafa teenyarra. Magaalaan an hin beeyne baadiyyaan an hin beeyne hin jiru. Xarafa sitti. Yaman torbaan makiinaan keessa deemtee waliin hin geenye baar nama. Xarafa sitti beeku. Akkasii khatasaadha beefumaaf tasaadha buutaa ammallee waliillee. Daawwattoota kiyya dhugayyoo namni obsa qabaate anii fi murteessu malee nama if jajuu na goote malee hanga namni obsu takkaan obsi. Hanga namni firraa kadhatu takkaan firraa kadhatu. Kanaa ol ammoo obsi guddatee dayyuusa nama godha. Obsee guddatee obsi daangaa dabarraan dayyuusa nama godha. Baar nama. Yaman keessa dalagatee cabsee beeysee abbaa miliyeenaa ture. Nama san ammoo har'a waan hin taane mana galchanii kalee baar nama meeqa bira dhaabbachaa ture. Akka inni harka namaa eeggatu godhan. Rabbi harka namaan illee eeggachiisini. Inshaallah guyyaan irraa kunis ni dabra jeetii yaada. Akka rakkattetti naftu bal'inaa booda jira rakkoos dukkana booda ifaatu jira. Cabsee beeysee ammallee ifa kiyya kakaleetti rabbii kiyyaa waliin niin deebi'e jeetii yaada. Nama rakkadhe jee bakka malee dhaabbatu miti. Nama rakkadhe jee har'aan tana isaanii waliin waan san dalaguu miti. Rakkoo tana moodheetumaan isni rabbiitiin ballobbee isaan garsiisuu ta'a. Bahar kalee deebi'e. Akkasii daawwattoota kiyya isin warri na yaadaa jirtan an bahar obboleessi keessan ni jira. Kunoo alhamdulillahi rabbil aalamiin ni jira. Akkasiin isinin jaa isinis baganaaf jiraatan adawwii garaanaa gubatu dandayamnaan murteeti yammallee anaatu beeka. Inshaallah haalli takka takkana haala naamijjataan turiniitu akkasitti naa hucciise malee silaan kutu akkasitti. Ammallee rabbii kiyyaa hojii haalli yoo naamijjaaye awwaalu malee numaan hin deemu. Inumaa dhawamuun nagaya. Ni dhawamee lubbuun hafeemi. Sanqacaca wili warroota nama dhaadannaa godhu jirtan wiliidhaa arkuu teeysan. Tokkoo miti shanjaa. Lafa kaayoon hin deemu. Saniifuu daawwattoota kiyya ani nagayaan qaba. Yaaddawinaadha. Yaman balloo keeysaan jira. Haalli tokko naamijjechuu baatullee inshaallah rabbii waa hunda ni mijjeeysa. Saniifuu nagayaa fayyaan qaba isiniin jechuumaaf nasbee yaaddawina anniin jira bakkaan jiru immoo itti dhiisaadha. Yamanuma keeysaan jira. Yaman keeysaa akkanatti numaan hin deemne isinii rabbiitiin guyyaaniin gammachuun biyya tana keeysaa deemus kara biyya teenya ni dhufa. Saniifuu hanqasitti inshaallah du'aayinaa godha. Rakkoo tana hunda injifadhee keeysaa ba'u rabbina haa godhu. Obsii ilmi namaa hanqoo haa obsu qaba. Obsee dadhabee rakkadhee bakka meeqa rakkoo meeqa gidiraa meeqa keeysa dabre mee dhaabbadhu jee wanni siqaa diddee samboota gaa tarkaanfii akkasii malee wanni jiraan jirtu lolli kun osoo loloo harkaa ta'e duraanuu nan dhiibu. Saniifuu waan biraa fixee mucaa mee wanni ta'etu naana dhooytu nadhayi hayi mee oduma akka isiin dhooytu beekuutiin bira ture duraanis mee dhaabbadhu. Mucaa kana dhiiroo fi bohaatti godhanii kana godhanii jechaatiin ture malee silaa inni namaa dhaadannaan san isumarraa dhuftee akkasitti dhaadataa beekeen turtuudhaan san isa qochiisee isa garsiisa. Garuu akkiin ansee fi akki inni keessa jirus nan wal dhabe anammoo mee dhaabbadhu innummaanuu na qocheetiin dhaabbuun qisaasu waan jiru. Hanqasiif qabaa ture malee ilmi namaa hanqas namaa obsu hin jiru yoo obsa taate
hanga namni namaa obsu takkaan isaa obse saniifuu obsi san dabre akkuma ani isiniin jee dayyuusa nama godhaani dayyuusaa miti abbaa dayyuusa irraan dalanne abbaa roorroo qoloteef irraa dhoorku godhate sanirraa abbaa roorroo fi jilbiibbanne irraa hin dhaladheen maatiin kiyya gaafa roorroo san argu ati baharumaa jechaa turan anammoo mee dhaabbadhu jechaatiniif qabaa ture malee nama Najjaash guyyaa takka natti hin fudhatu guyyaa takka lama natti hin fudhatu waa'een Najjaash guyyaa takka lama saniifuu daawwattoota kiyya kalee isa qusadheetiin mee dhaabbadhu irraa jechaa if qabaa ture malee silaa lola harkaa taate isaa mi kudhanuu nama fidhiisuu miti haa ta'uu sheenaan yoo natti hafte sheenaan natti hafte tami inni lubbuun na booda jiraachuu miilaayin dawame mataan dee isa quchiisuu qeen na dura jigeen miilaa dawame malee mataan dee isa quchiisuu qeen hanqas dawame hafuusaatu yoo sheenaan attaate sheenaan attaa malee waan biraa takka taniin sheena hin jirtu keessatti hafteemi keessaan quchiisuu ta'an kaafeessa inshaallah haalummaan tokko tokko anaaf hin mijjetu guyyaa haalli sannaaf mijjete murtee xiyyaanaatu beeka if duran dubbadhu ammoo viidiyoo tana kaniin isinii mareef niin jiraa numaan jire jechuuf malee waan biraatiif miti hanqasitti du'aa inaaf godhaa isinis rabbi nagee isinitti haa ta'u wanillee rabbi nagee natti haa ta'u assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh